Welcome to Christ College Ripoy. Established in 2022 by the Carmelite Sisters of St. Teresa, we offer a 4-year undergraduate program in subjects like economics, education, English, geography, history, khasi, political science, and sociology. Boost your learning with VAC, SEC, MDC, and AEC courses, or gain practical skills through vocational training in tailoring, embroidery, and mushroom cultivation. At Christ College, learning is joyful, holistic, and life-shaping. Admissions open now. Visit our website or contact the college office to know more. Christ College, where dreams take flight. Ban Ayla digi Samla Puli ki bamyo jaka ban betengi ki Jingpule jangki haki college beper Khuborjylla hadin bekila pendep ekamatrik ke Skulbah Martin Luther Christian University minta kasnem arjar akusan kalabenmi ek Jingpule ke bethamai hakini ke jaka puli ke beletep kum ke 5-year integrated UG program. Haka bagi Samla kin yo lat ban betengi ke Jingpule jangki haki sansnem ke banlong arsnem ke diploma bat laisnem ke bachelor's degree bat nak benta ke Jingsiew haki ni ke sansnem kan long tang Shiteng nak bagi de ban siu ne naki sanpau percent scholarship. That is belong to Bachelor of Commerce, BA in English, kemudian bagi puli pada yang smart media bagi multi-sensory expression. Tak BA hak political science, sociology dan economics, bachelor physical education dan sports, bachelor visual arts, bachelor science hak nutrition, food dan wellness, bachelor science hak environmental science maka sustainable development. Dikini alot nalot jokeni ke course ke dondu sakawai ke bagi wa banyara iki kena di bapa se ke kelas 10 kumbang yo i haki kot Khubor yo i haki news hi ba shibun ki kena ki lingba ke pas percentage ke bamina ke ni ha ke ba ke result kalau ke ba andre ke e pada ke ba pinsko si kalau ba ki bun ki kena wat lada ki yo ke result ba kim nomor kacing don jadi limited seat apa kacela kimla ban kuliah susu ban berbet nanti bakin la ban yo ya katakan katong job kacing in kacing ki dia hak baik dia berkata nak kalian ke universiti lingba kacing le kacing ni ya ki research bat kacing ya try jadi ringkat bagi Shillong Shillong kita buat kita kacela bat kita kacela kita macam ki pensno sini bat kini kita tak keren sini ki orang kadang kam yang kum ke universiti ban yarap ya kum kini nama ba nimkwa bakan don kata ka Jingsiew Haka bai dai bat ka drop out rates ke jogi kena dia ka bai dai bat kini ni don Jingpule ban stang ya tak integrated 5-year program ka bomot ba kin puli sansnam ha kata integrated program Haka ba arts-nem Jingpule yang ke diploma, ba license Jingpule yang ke bachelor's program macam ni. Di haka ni ke arts-nem ke diploma, haka snem ke belingkong di subjek long general, ba haka snem ke ba art ngin fokus ba kuno ngin lokum ka mau jingkin ya ka la Jingpule joki ba kin la ban pule kam shudrom haka bachelor's ke jongki di halo jongkani haka bai dai bat kani ni aru ya kataka financial support ni ke cingara haka bai dai bat ka fees haka ba nama pakade kasin ka peningkong ini bangin le kani tingi a ya kataka ka fees ke balong ka patat nak batat tam haka ba ya dai bat kani ke integrated program kenang bagi wei kena ru ki bananong nong ki bamdan syu kalat bagi nang ni puli hilaan ban wan bagi ke program ti nak kata ti hak bai de bakne ti kumbang la ong ne ba ni hapo university ke Martin Luther University nimdon kata ka Jingpule omde tamban hikai ki kena hindai ni ma ban pulong ni kena kita ki leaders di bagi ong hak imnang kesalan ke bangi la ban hikai ki kena ba kuno ki la ban seng ki jong hikam leban yi ba kalong ka ek bakerdo hak yang yo ka
kami jam re lingba ka jungdon jongki center support university kan yarap yaki bakin laban ban kan pelila yaki haki babun ki liang ti amri tangkata ka wei ru kadon sa ka lat ka lomba ka nomor ka university ka jongi ka private university ti kam don kam ya kan ka CUT kumbagi ia ki ka khubor ki babun ki khana ki angnot pan pule kam chitrong hendai na kadao jo ka jingdon jo ka CUT hak ta ki haban tho exams ka jongi shaba jo ka state but kalong ka ek ba ka ba penjenja ni ba na ka kadao te lada ki don jingtmu pule hak ki course ki la ban shimi ki form but man tap ki course te kani ka course kalong kani ka GI ka jongi kalong ba on first come first serve ka ba one tap lingkong yaw tanin ai kamdon ka luto bangi ni mun bande kita ki interview ni bangin scrutinize minimum ibu minimum that's minimum so you can go up home so you have to be clean bang then what happens after that come tam you 5-year integrated course ne after that actually the ladab you first 2 years you arsnya you diploma the kila drop kila urbanship admissions away namar kawai bagi lale ke ABC bagi donde ke academic banking credit so here ki credit jong ki khna university ngila implement lupai kata ki credit jong khna ke ale bishitu ya kitu ki credit because ABC kade entire Broadway ka India hi so anywhere they can actually take admission kawai dia ka bakni ongi ka RPM or the recognition of prior learning kitu ki university ne ki institution ki bala pundan kam dia la menteri kam ya ka RPM makiru ki la pe yang ini tangba mangina kalian jungi te ngin suggest ba ki benda be ka sansnam integrated because kalau complete kejutmu jangi na do pasang province dang ila penda be ki hadu ka graduation dikitu ki free scholarship ki be ong isa manus na mentana do ki por covid ke university kala aya ki shispa tali free scholarship ki khana ki bawan ki of free education ki CS kami ya ka by application fee ke bade 6000 cinta the throughout ke entire fees ki kalau ya kato te kada dan proses tingi da pe ida la home visit ida check ma tingi kwa ba banyara hakiti ki por te por bani sedang ke por covid kino ki family ki balu affected na ko covid ki belu kam do jam ki me pa te mentap ringi la ya pe purely on economy basis kino ki long ye ki ba kami ko do ye ki of free education